Ngiyayithetha inkosi enkulu yasebuhleni babanazana. Ngiyabingelela isihlalo esihle sasezulwini. Ngibingelela amakhosi ezwe lakithi. Nabagcotshwa bonke nebandla lasezulwini. Yamethe ingcwele egameni lenkosi unyathi lezulu. Amen. Sinobaba lesingajwayele ukuba naye. Ubaba uSithole. Uyena ozasola ngalezi inkosi imbusise. Isandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha. Ihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mbongeni Jehova Manazarethani. Isiqalo somthandazo wesabatha. Bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Sesingene ehlonipheni mina enkulu eyahlonishwa ubaba wethu umenzi wezulu nomhlaba. Eqedeni kwakhe ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke. Mudumiseni odumsekayo. Awube njalo, awube udumo emhlabeni naphezulu. Dumisani uJehova. Amen.
Mesabeni uJehova sizukulwane nigcine imithetho yakhe anilobele yona uJehova ngencebo yakhe uMose. Kuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu. Akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Ngiyancenga sizukulwane ngegama likaJehova inkosi. Gcinani imithetho kaJehova. uJehova ungumalusi wami, angikweswela mina senziwa sakhe. Uyangelusa ebusuku nasemini, uyavumela Mvangeli phakathi kwethu. Siyabonga ngenhlanhluthi, Nkosi kubusise. Sesinobabakela umvangeli kaNkuluNkulu wakhona lakithi eMpumalanga. Sibonga kakhulu baba umvangeli. Uzasifola ngezwi likaNkuluNkulu. uNkulunkulu ngathi ngaba nawe. Amen. Ukuthi nawusihola izwi lakho lungena enhliziyweni zethu siphile. Amen. Mayingikhethe inkosi enkulu yasehleni bamaNazaretha. Amen. Baba Mshumayeli, ukhokheli nihamente enhle yonke yonyazi wezulu, ngiyanibingelela egameni elihle nelikhulu lasezulwini lonyazi wezulu. Amen. Bakhonza abahle. Ngiyathokoza uba nami uNkulunkulu angiholele ngize ngifike la ekhaya. Senginesikhathi ngilokhu ngithi ngizofika. Awu uNkulunkulu noma sengidukile nje thanda ukungidida phezulu lapha kodwa umuntu ongididile urekumanager ngathi ngiyamchazela hayi ngiyabona hayi kodwa ngase ngihlale sengena kodwa ngikho lapho kakhulu bangcwele siyambonga uNkulunkulu unyazi esikhumbulile ngaleli sabatha lakhe la namhlanje basihlangane ayibonkosi. Ngizocela udlula engomeni ingoma isihlabelo samashumi ayishumi samashumi ashagalo sishagalombili nanye shagalolunye nanye u898 bangidida mina Isabatha namhla Nkosi ithokoza wena
ukuhamba sekumnyama. Bangcwele ngicela ningitholele incwadi yehlabelelo sika 85 iverse elesibili. Ugcine verse lesithathu. Bangcwele abahle enkosini sisendabeni enkulu kaShembe. uShembe unyazo wezulu ugagana olwathiya ayibonkosi. Hey bafowethu siyambonga uNkulunkulu kade siseKhanani kade sisephasikeni ayibonkosi. Abantu phela iphasika hey thina sinenhlanhla webangcwele ngoba yonke into ethu isobala iphelele. Ngoba nje iphasika usibuya kilo ayibonkosi. Kade siphezulu kwentaba ladliwa iphasika hayi minish kagaxa cha. Iphasika dliwa kusihlwa ayibonkosi. Futhi iphasika kadliwa nje ombamba. Hoyi umbamba uzolidla kanjani iphasika? Iphasika nabaninilo ayibonkosi. Khona sengithole Eshula uqala. angizange mntu mkhulu no 85 iverse lesibili. Uma ususile icala labantu bakho, Nakho ke baba usibekele ukona konke kwabo. yebo baba Ususile yonke intukuthelo yakho. yebo Jehova Ubuyile kuwo ukuvutha kolala. yebo baba inkosi kubusise amen. Sibuya olake nolunzima lekholona webangcwele njengale ncwadi isho kade sibhacile mhlawumbe ngapha ikholona ayibabazekanga wela kithi eClermont ayingeke bekunzima kakhulu. Abashumayeli besebenza umhlolo bese bevala befike bengibikele mase kufanele sekwenza umsebenzi sebevala ucingo sengizojikoza ngedwa ke ngiye khona ke lapho ngithi ngamfonela umshumayeli so angisamtholi siyebalekile uthi uyasaba wena usaba ikholona ngithi mina kahle usakufa phela ukufa sizofa nomnini bangcwele ayibonkosi. Yikho sila ngoba uShembe iyodwa nje into ayiphumele emazulwini webakhonza abahle ukuba zohlenga imphefumulo yethu esebonile ukuthi thina sidengwane ezulwini siphungwa ngapha. Ngikhumbula inkosikazi ukhulaka ngitshona ngayo ethi bantu bami kwathi inkosikazi ihambile kuyinkonzo masifike kule nkonzo engithi mina silindele yona yafika ngale yafica izindlu zimile ziningithe. Mayifika le nkosikazi ithi umnyango nokuqala igijima phela ithi ngiyamazi phela ngithi kade ngimkhonza kodwa ngiyabona mina yayibona wena ngeke ukwazi ukuhlanganisa amanzi noparafini. Ngakho ke hamba lapha ku first ku number 2 womnyango yilapho wena ubhilonga khona wabona ukuthi khona abantu bengamfundi bengithi umuntu nje phongizwa kanjani. Kwaphoqa bangcwele ngoba uShembe inkinga bangcwele wathi waza mntanami usufikile wathi kodwa mntanami inkinga onayo ingubo emhlophe awuzange uyigqoke usengale emhlabeni iyafuneka. Manazareth sisendabeni enkulu uShembe uNkulunkulu ayibonkosi. Asibambeleleni webakhonzi ngoba khona incwadi esasifunda sisesikoleni ethi le ncwadi bakhona uNkulunkulu labo uNkulunkulu abanye ababoni bana kodwa inkinga banamehlo kodwa ababoni baneyinyawo kodwa angiyazi lento mina. Mawuyale ubheka kulawa abanye uNkulunkulu khona abanezandla ezisuka la mhlawumbe zo5 angazi zingaphi bathi uThixo bamkhonza impela kodwa thina ngeke sikwazi ukukhonza uThixo njalo ngoba sinonyazo wezulu uThixo wethu wasebuhleni bezulu ayibonkosi. Sinenhlanhla bakhonza abahle siphuma endabeni enkulu kaJanuary lapho khona kade siyolotshwa ukuthi ungabe uhambile yini wena walibeka lela litshe ngoba lela litshe libalekile ukuthi uthwale nawe la ekhaya njengokuthi litshe legama lami ngolifumana khona yilona ke lelo lotshe yonke into lapha ebuhleni bakhona babengcwele ilemzathu yakhona ngoba ayikho into ejonjwayo ngale yonke into ilotshiwe ayibonkosi. Bangcwele sisinenhlanhla yokuba sibe ngabantwana bonyazi sibonile izinto zenzeka abantu beyinweba ngapha bethi hayi Shembe kuphelile. Ngiyakhumbula mhla kuhamba ukuthi lonkosazana ngangisethempeleni
ngiyajabula nje khona insizwa ngiyibonile eyafika eShempeleni entokozweni la kade ngikhona. Yafika siphatha kahle lensizwa bakithi. Inkosi nje ibusise. Amen. Na kade sikhola ngenkonzo yomthandazo inkosi imbusise mntakamkhulu sikhole kahle kakhulu ayibonga Nkosi. Bangcwele wahamba isikhathi ngomunye unyaka. Ngiyijomba ke le ndaba. Okay. Ngelinye ilanga kwathi kwaku 87. Awubaleke manje ukuthi imingaka iminyaka. Lo mnyaka u85. 87 oyikhukhula. Kwaku 85 inkosi yasiphuma emzini waye ebuhleni bamanazatha iza lapha entazingini. Shona kabheka uZulu. Nkosi yami. Mayifika ingakafika bheka uZulu sasuka thina kabheka uZulu saboyihlangabeza phansi kasema kwakuseyibhuqu umgwaqo wasebuhleni kuyibhuqu elisimanga. Kwathi masila kasema sasicashwa. Sayicashela sangena phansi kwebridge. Siyazi ukuthi siyayibuka ukuthi yaqhamuka. Khona imoto eyayihamba ngayo angiyazi igama layo kodwa nje lezi imoto ezazizinhle ngalozo ikhathi. Yasiqhamuka into yasezulwini. Ithe maqhamuka uyingana akwazi ukuthi acasheni khona eyilindele nje ukuthi nje iqhashe kuqala. Awuzaqhasha Jehova. Sathi masiphuma sithi ngaloso sikhathi sasithi ethi inkosi saphuma sayilandela. Yasiphuma yaphuma phezulu la emotweni udriver wavula la ilokho ngazi kuthiwa yini. Ngiyabonga mntakwethu. Wayivula lento lasephuma esifari ijazi umjivu bomvu into yasezulwini yasiphakamisa isandla awusenza sakhuphuka saseshona phezulu kaKhasimbe sathi masehla sizodla lapha emtshebheni sathi masehla sithi lapha ematendeni ahlaza ayisuka madoda sathi masithi kaKhasimbe safica ukhokho olumhlophe Nkosi obaba abashumayeli bemile ngapha bephethe imboko belindele uJehova weza. Kwathi makulapho yayisingena into sezulwini ihamba nathi namakhosazana samashasha ngena ngaloso sikhathi. Akubonga uNkulunkulu. Sathi masifika yasingena inkosi ihlabelelo eyahlabelela esesithathu. Nkosi. Ngicela ukuqala ngendlela yakhona hayi le enjwayela hayi. Nkosi. Siphatha inkonzo lapho bangcwele emzini wasephakameni phela ukuphakama kuhlukene kabili ngaphakathi ngapha ukonyaza ngale angikwazi ukuthi ukugabana yabe sithi masiqeda into engiyalapho ngiya enkonzweni engayibona lapho inkosi enkulu yasebuhleni bezulu yathi masiqeda inkonzo isivala isikusisa
isahlabelela kwaseqhamuka inkanyezi yaqhamuka amukho umuntu owengasayibuki le nkanyezi ngendlela ayisihamba ngayo yaqondana nenhlangakazi abasenhlangakazi bathi impela sayibona lo nkanyezi kodwa yathi uma inkosi sibusisa sathi mase siyabheka dolo lo ayisekho okhombisa ukuthi uShembe uNkulunkulu. Mayihambile inkosi inyanga yezulu sebeshila abantu bathi akuphelile sizokubuya nini impela sathi hawu niyadlala hayi ngeke uShembe ngeke uShembe akafi bangcwele uShembe hleze ekhona ibonkosi sahlala kwaze kwaba uthingo lafika uthingo lwahlala hawu namhlanje simnandi sifacakile bakhonza abahle sifacane nonyazo wezulu oluthixo kithi ibonkosi ngoba khona abanye bethu koncwadi esho njalo khona abanye bethu abahamba ngale behambe ngale bephutshuko bethu khona abanye othixo amukho omunye uthixo oyoba khona abangcwele owasebuhleli ongunyazo lwezulu kuphela ibonkosi sahamba sayikhenani obengekhe ohambweni Nkosi yami ngiyamdabukeya sike saphuma singasazi kade silomali uhambo lwasezulwini saphuma maqede samhlophe intaba ebusuku ngenkhalele sebebadala ngithi Nkosi yami bayobiza ngenhliziyo kepha thina esibasha uthola ukuthi abantu abasha bahlele emakhaya balinda ukhisimusi bathi basikade sizikhisimusi thina sizafuna ukuhlala hey bangcwele indaba sezulwini fanele sihluphekele ngoba sinenhlanhla ubaba omkhulu wahamba ngenyawo wagcina inkosi ilanga ihamba ngemoto inkosi inyanga yezulu ihamba ngemoto inkosi uthingo lokhosazana ihamba ngemoto namhlanje uthi unyazo lwezulu njenga lukhona lukhwephuza phansi ayibonkosi sinenhlanhla ubuphombela zikhonza izinto kuthiwa kwakhulunywa ngayo kwathi yobuya wathi bantu bami mhlanga yobuya ngobuya sengemusha hayi ngempela hayi siyakhephuza isikhephu sike sathi mase sisekhaya kwela phela ngidabuka esigedleni mina isekhaya impela lapha kamahlukana ndlela yilapha engikhona esikoleni nje la ekhaya nakho ngapha hey sakhamuka lapha ngo 2000 kwangakaku 2000 kwaku 99 naku 99 masizonikela nje kuzophuma umhlangano uhambe phansi uya phezulu kwentaba leya engazi noma ngizothi hey Nkosi yami sikhambe singakaphumi bese lungikhwebo uthini lithoza lapha emshumeni bese lithi abantu bahamba kambe ngiyacela ngicela uhlenge laba bantu endleleni ukuthi nje bangahambi bona ikakhulukazi omama lusho kanje bese ngene endlini ngixakeni omama phela bayinkinga hayi bayinkinga kwaze kuyajwayeleka ngahamba nabo kodwa ayibothe ibayinkinga omama baze kwajwayeleka okwangcono hayi bayinkinga omama hayi sazama ukuthi ngacabanga into ezongisiza angishuna abanye omama wakhona omncanyane nje umakoti wangapha enza ngathi mntanami yabona la ngicela ube iphoyisa yabona manje sesize sihambeni kahle ngicela senze kanje oh lo mama akwakuhle waxhumeka umsebenzi kwathi ngo 2018 mase sethi ke oh Nkosi senginje sesithi siguqile eJudiya kade siyobingelela kuNkulunkulu la ngikhweba unyaka wembambo usumuhle kangaka lalela umsebenzi nje engakunikeza wona mase ekhenani uze nje ungasuki ukona ngacabanga uShembe ngase ngiyabuka uShembe bafotha akaze afe ukube uyafa uShembe la uzokwazi kanjani uthi unyazi ukuthi lwathini uthi ngokimi bangcwele uShembe simthande ngeqiniso singakhohlisi khona la into ekade luyisho khona unyazi luthi asukuthande ngeqiniso yabona seluyekile lonke ngoba liyabona abantu ukuthi bamfampatha yabona bamfampatha ngelinye ilanga mshumayeli nawe momkhokheli phela ngibonile nami kade ngumshumayeli ngibuka uyuthi uyahlangana nomuntu ngelanga segqoka igqoko zokuka hawu lo muntu semasoto amabili into enjani le wakhonza kanjani amakhosi amabili uwedwa mhla ufayo uzomukelwa yipi yo bakhonza abahla
asimene onyazini ngoba luthixo emhlabeni nasezulwini lwathi ma ngo angisazi umuphi lo nyaka osama ngivamile ukubona ukunaka indaba eminyaka kodwa nje bengisomshumayeli lufikile okokuqala mhla ngishisiwe ekhaya kithi eWebheki lafika unyazi lwezulu salungisa silungiselela ukuthi lifike eWebheki nomfundisi uMathonsi kwase kwenzeka indaba kanti kulozo nsuku salungisa khona ubaba kaDlamini osethempelini la engikhona entokozweni wabe esendleleni ephuma ekhaya empangeni imoto yavesana nje yenza into zayo ku freeway yaphamba yavele yabaleka imoto yangena kulo freeway ephambana nazo kanje hayi kwayizo pi kanti imoto yavesana yaphenduka imoto izingane zaphuma ngamawindi enye okuyiyona yaba nesigameko kakhulu abayibonayo bathi yayiginqika njengesondo kanje emgwaqweni kodwa kulo mzuzu unyazi kwenze isimanga baqhondwa abahle lapho lensizwa isisesibhedlela safika isilwane sasiphethe ibriefcase engathi insimbi khona lama briefcase engathi insimbi uma ibheke eculezilayo sangena ngewindi sathi masifika safaka lezi zinto ezifakwa odokotela maqede sasikhipha izinto lapha ebriefcase eyisikayo ezomese samdabula la emlenzini sawuvula umlenze themasa uvula sakhipha ebriefcase sashutheka saphinda sashutheka siyavala sasesithinta ngesandla sayo so sasezulwini sithi ubobatshela ukuthi kade kufike ebani lana babebuza ukuthi kufika uShembe ayibona Nkosi hey bakhonza abahle sathi mayesho lo baba kanti seyisihambile insuku wafika lo lensizwa isikhathi lo nesokuyena umphathayo wathi kodwa namhlanje na uzizwe njani ngoba uthi lo baba ngangikhala zonke insuku ngangidlula ngisho mama ukukhala kwami kule wodi kwaziyo kuthiwa nje naleyo ndoda hey le ndoda ithi kwathi ngelinye ilanga mase ngiphathile ngalezi ngezandla zakho inhlungu zehla uthi kodwa wathi mase zihlile inhlungu wasembuza udokotela njalo uneso wathi kwenze njani namhlanje mntakwethu wasuthiwa ngaka kwenze njani uthi ngamthula nje ngambuka lo nesi ngase ngimphendula ngathi hayi bo wenesi hey kufika uShembe lapha uthi ke unesi wangibheka wasethe yabona wenziweni ubuhlungu balesi silonda ngakho ke akho Shembe la oke wafika la musa nje usitshela ngoShembe akho Shembe hayi wahamba lo nesi ngempela wabhalisa kwaphela insuku embili sabuya futhi isilwane sasezulwini bakhonza abahle sasesithi mntanami namhlanje na sengizokwenza ifinal hey ukwethemba bafowethu kuhle asihlaleni kuNkulunkulu ngoba lo nkulunkulu satshelwa ngaye ukuthi kafi akapheli usuka lapha uzosithela ezulwini ayibo Nkosi hey safika isilwane sasezulwini sathi mntanami sengifikile nathi namhlanje ngizokwenza ifinal sithi lalela ke ubatshele sengizokukhipha mawusuphuma lapha ngoba ungazi mina uyothi ufuna ekuhleni uyongifica khona sahamba isikhathi lensizwa base befika odokotela bayisheka bathi hayi ngeke ngoba sabuya isilonda lesi sashile kwaba ngathi akaze kwenzeke lutho uphathe phela isandla esikhulu sasezulwini bangcwele esinyanga yezulu umthetho ohlamusamile ayibona Nkosi kwenzeka lo mama masekhundalo lo baba masekhuluma sebegcwele lapho odokotela base bembuza ngoba umlungu abelungu banalo iqiniso abafani lapho wathi mase esemtshela esefike sesho lo mama lo baba konesi nabo odokotela lapha wathi udokotela wathi unesi waduba wathi akho Shembe ufikile la wakuthinta la thana wena wamhlebela wathi thana usibani bani ngeke ngisazi J-bani one bani thana uyena okwenze waba nje uthi lo muntu ngeke ngiyeke nje ngeke ngiyenze lo nto udlala ngami mina longisindisile uShembe ayibona Nkosi amen eyihamba indaba uthi kwase kusuka odokotela ababili bathe bethathi base sithi sicela mhla uyehleli nathi sicela ukuthi samsombona lo Shembe okwenze nje wesibanibani ngempela zafika insuku uthi kwathi mayefika sase simi isilwane sesesulisa bambelele eqolo sathi hewa
sashaya sisingisiphela sathi hewa ngathini kunina manazathe ukuthi mangithi uShembe ithanda uNkulunkulu kunjani namhlanje lo uzothini namhlanje wathi mayikhuluma odokotela bathwala izandla ekhanda bathi kanti uShembe yena bani lesikhathi noKristu ekhona bemkhonza abantu babe ngabaza ngikhumbula ngelanga bafika ethempelini ku kanje base bemcoshela manje bafuna ukumshaya bathi wena usindisa abantu ngesabatha wasebethi hey lalelana nazini nina ngesabatha nina nazini ngesabatha ngoba imini inkosi yesabatha ayiba inkosi bantu uNkulunkulu banenhlanhla namhlanje yokubana kube khona uNkulunkulu esizweni sabo kodwa hayi basafuna ukudumana hey angazi kanjani lelanga baphuma abantu la bathi bofuna uNkulunkulu lekude ikuphi khuluma ngakhona ngagibela amabhano ngishona kwaze kwasiza ugovernment hey ngoba abantu banehlazo ababuyanga kwabuya sekubuya sekubhedile yini kufanele mawuNkulunkulu uhlale entweni yakho futhi umfuna uNkulunkulu esenokutholwa ibenkosi ezweni lakithi kwakhona inkosikazi eyingabathola sengugcina ngishiya ifoni yami angiyazi ngishiya hawu angibona isikhathi ngicela sakho baba hawu nwebandla kwakuhle kwethu ezweni lakithi kwakhona umama lo mama umama ophatha amakhamba eyisangoma wakangcobo kwenzeka umhlola khona abantu abathola ingane sebebadala wena ndodakazi yakho kwakuphela kwayo le ndodakazi sahamba ngomunye unyaka ngisasa abafana sebancane ngalo ndaba okuthanda ukugida thanda ukugida sigidela umbondo yabona umbondo thwala embondweni nathi siyogida khona hawu ube mnandi kanti siyashumayela abangcwele hey yenzeka indaba masifika lapha embondweni mase siphuma ebhasini hey ibhasi lishayelwa iphewula sathi mase sezehla la imkhukhuze ngase ngiqala ingoma we iphile ngoma nansi ngase ngiqala ingoma ngangisenezwi izwi lami angazi lenze njani angazi nansi le ngoma yesithupha ngathi sabona wekuphakama sabona ejuti sabona bangcwele engezwa khona kahle ukuthi yangena lento isho ibhasi abangapha bathi lim ngomuntu emnyango abangapha ngezansi khona lapho engathi mangifika lapho ngayiphinda ngazi kwakusho ukuthini ngathi babalekile bakushiya betoshwa
eqiko khona ngasibona kwangisaqala ukubona izinkolo zasemakhaya sasihle kangaka esakhiwe ngeblocks leli libomvu nganga ngazi kuthiwa yini first bricks angithi ngiyabonga baba hey sihle lesasikole akube mnandi sibuka kuhle singasawushayila umgidi Jehova sawusha ngalozo khathi hey uma uyinazareth wawuyinhlekisa hey wawuyinhlekisa engingaboni nje senibusa abantwana benkosi hey sasiyinhlekisa kuthiwa we sintsene namansense okhunje bethu uNkulunkulu wami babebekezela ngoba babethanda uNkulunkulu ayibonkosi safika isikhathi sokubani ibhasi lilunge lo muntu afuna kwakudla afuna kwakulutho sasazi lutho sibona ngentshebe nje thina nje phela mhlawumbe yinazareth kanti sikhohliwe hey lalayisha ibhasi amakesi ko drink ko beer wana abantwana ziphela kusembondweni hayi lathi kanti khona isiwa hey bafethu uShembe bafethu hey uShembe hey uShembe lo muntu useliqale kahle ibhasi uthi ngifuna ukuliphosa impela ngase ngisho futhi hawe inkosi hey ngasho ngathi Jehova ungakushi ushiloko ukuphalama Jehova ungakushi ngavela salizwa ukuthi ayicala sesiyakhona kwela ke NTW no divorce woman lahlehla ibhasi kanti useliqalile umfondini langena lahuza ibhasi lavele lalala ngelokuzana ngencele lahamba lathi masijika laguquka laphinda laguquka sasho ngaphakathi sathi uyingcwele yesabeka amen wakhala phela nesililo sasikhona wakhala kwahamba insizwa ngiyithi inkosi namhlanje lozo nsizwa ngoba zasijulukile simanze sithece sikade siushaya umgidi sathi kodwa inkosi kwathi mase seyilele angazi ngeze enye insizwa yakashandu isihlabelela khona phakathi eginqika ibhasi ithi inkosi yethu simakade simphambi kwakho lehla laphinda laguquka ibhasi lashanga ngomhlane laphinda hey bafowethu uShembe uNkulunkulu ayibonkosi khona ingoma lapha ekhaya ethi noma siphila noma sifa kodwa wena uJehova mawusaba ukufa namhlanje uNkulunkulu ekhona nje ephambi kwethu banazathi unyazo lwezulu unyazo lwezulu okwazi ukusiphephisa nokwazi ya noma singafa ngoba sifela yena ayibonkosi ngoba masizoma kodwa senzeni kahle asenzeni kahle umuzi kaNkulunkulu usuhloniphe umuzi kaNkulunkulu no semakhaya makithi siyohlonipha amakhaya esiphuma kiwo ayibonkosi lathi lalima khona angisaze sibile sisho kodwa tulo kwafika ibhanoyi laphinda lathatha ibhanoyi lathethwa icala kuhamba kwangcwatshwa kwadlula lathethwa icala ngaze ndize umuntu beyikhuluma le lathethwa icala lo muntu wathi namanje usekhona cabanga nangengana ngangangazi ngokuthi ngoke ngibe nempunga namhlanje ngigugile ngiphelile ngiyafinish ngangazi ukuthi ukuze kufika namanje sabadokotela yakhe bakhe ngoba wenza into embi manazaleta fanele siwesabe ukwenza into embi ayibonkosi ikakhulu njengoba sisonyazeni unyazo luyinono bathakho unyazo luthanda into ezinhle uba silenzele zona uma umshumayeli noma umkhokhele biza hawuhleze siba nabo Nkosi yami ekhaya inhlala kahle
ekhaya inhlaba hlahle senaba behambisa inikelo befike bethi angithi ama receipt ngifike niwabone bese uya khona abantu akwethu. Amen, ngiyabonga. Sihleze sinabo ngoba uma besebenza basebenzela uShembe basebenzela uNkulunkulu owunyazi wezulu. Hayibo Nkosi. Hey bafowethu langazelelani ubisi lwasezwini ngoba sinenhlanhla. Sinenhlanhla abantu ababoni. Yathi Inkosi asocela amahla kanjani? Ayizinti. Amahla izinto okubona usimakade. Ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngoba uma ubona uShembe uthi umuntu unto you yakudabukela. Usekinini. Sengivala isakho sakithi zazi izinto. Zizinto le hayi khona lenkolo egqoka amasaka mhlawumbe bazikhumbula baba abadala. Angazi kwakuthiwa igama la. Egqoka amasaka. Da. Uniform yakho amasaka. Lezi zinto bayikholwa izinto babekholwa kuthiwa iguzubele. Namhlanje kuthiwa kushoka kuthiwa igospel. Sasa dala kuthiwa iguzubela sazi. Kwakhona uanti wami owayewa ngemhla enkosi ilanga. Ma uanti wamewa kwasuka omunye ubaba wakhe izindlu eflele. Wathi we masimama sathi salukwazi yebo kwaku January. Bathi angazi kwako 19. Okhulu babengayazi iminyaka. Kodwa mabesho nje uyabheka ukuthi kwakude kakhulu. Ithi inkosi ke uthi ukhulu ke ba wathi lokhulu lomkhulu lalela masimama ingane yakhe izosinda lapha. Uyababona uShembe lapha phezulu entabeni. Wathi abakaze baye enhlobo la phezulu nakithi bekuba nomkhuba abantu beyokubuka imgidi kuphela bengakholwa ngelanga befike beyihlalele nje bebuka imgidi kusina bekuthanda ukuyobuka intombi ngoba ngazi zavelela intombi zasenhleni bonke abantu bafuna ukuyobuka intombi nofuna nongakagana ufuna ukugana ebuhleni azikho intombi la ngaphandle na okucaca ukuthi intombi isebuhleni kuphela ibonkosi kwenzeka indaba uthi ngempela uthi ngathi babe kwenza kuyisabatha ngophela babethi bona igama leliyaba elishoyo angiyazi ngomalume kwake kuthiwa sabaheding besibiza ngamaheding sithina sabaheding kanjani sisho singathi sabaheding kanjani sithilalelanda isabatha lephi lelene enilibizayo sitshengiseni lona eBhayibhelini sithina sibiza la nathi singani sinathi ayibonkosi ukuthi isabatha lika Jehova ayibonkosi safika isikhathi wahamba ukhulu kulwesine wafica inkosi ishaya itafula kahle ifundisa imgidi ibuye ithathi iumbrella ingene phakathi kwamakhosazana ushaya ithi sakona phakama sakona Judea ishonele yasi safika isikhathi bayibike mabeyibika sathi sakwazi baba nangu umntanami selokhu wazalwa uyawa inkosi yambamba ngesandla anti wami yamuthi yathi le inkosazana yami eyoshaya umgidi wami lengempela wahlala anti wazoba intombi wakhula wawushaya umgidi abazali balandelayo anti baphenduka umndeni wonke babengafuni ukuthi bethe abantu bashembe bayilokhu phela abantu usukunenhlanhla bebengakasha abantu bethi uyahamba hamba yangizwa mntakwethu sungakathandazi yangizwa usukunga abala mhlawumbe umuntu masethi wena nje uyahamba hamba ilapho ibambe khona phela ke ngoba uyethi uyenza ngento zakhe zingafiki nesifresh phela sinephunga elikhulu thina abangcwele sinonyazi sinothixo ngoba sisebenzisa lento abantu basayisebenzisa imbokodo sisebenzisa thina imbokodo mawusahamba imbokodo usahamba uphatha imbokodo njoba isho incwadi ethi umuntu ophatha umuthi ngesandla sakhe uyakufana ukufa basa bawushaya umgido anti sebephendukile ukhulu ngesikhathi ngiyala emndenini kwathi umhlanganise ihomisi yayisenendlu yodaka babo inkosi ayisahlala endlini yodaka sasifika impela maku14 sasenzela 14 ihomisi sidle inkomo esoshaya imbomo suke shayela okhulu nabo bashayela sinani bayeni bami ngoba nisabizwa abantu abamnini bangaka ukuthi abayeni bami thina kwakusho njalo sesishayela okhulu imbomo maqedwe bashayele nathi ushaya umgidi siqede lapho sidle inkomo bese siyalala sivuke sesikoleni kwakujanuwari umhlangano uzongena uthingo lomakhosazane umndeni wonke wakithi ungayifuni lento uthi into yamabhinca lena into thina siphucuzekile wafika
umhlangano wagoqa zazifuna ukuthi bongana uJehova ziza zazongena ngaphakathi zathi kanti inkonzo kunenkonzo ekhona lapha ekhaya le nkonzo umfundisi wasethi ngiyacela abantu bangaphandle bangakholwa bathi esabe wabavalela lo wathi abangaphumeli ngaphandle bathi umama ngaphandle ngeke baba sifuna ukuwa nje kuphela ngeke senze lutho yikanti indaba enkulu yangena ayibonkosi babona kwehla uthingo lonkosazane lana kuphela lapha ehomisi kuphela lehla uthingo lonkosazane zathi bongana uJehova zawushaya zalala savuka eseni zathi bongana umfundisi wahambe ngasavalile sanga kuze kube namhla kalokhu kuwaphela ayibonkosi bambona uShembe ukuthi uNkulunkulu uneshwa ke wena osathi uShembe umuntu ngiyamcelela abakhonza abahle cela uthando sengathi noma ukuhlupheka kukhona kodwa uShembe akusunduze enhlizweni zenu nasenyameni yenu kuthi konke enikufisa ninicela uShembe nenzele kona ayibonkosi nikholwe uye ningakholwa abanye uNkulunkulu ngoba babhidlika bodaka thina sinoNkulunkulu ngaphandle manje kusuke kusegoli unyazi wezulu ayibonkosi ngiyacela uNkulunkulu anenze nihlale ni bahle nindawonye nihlale ezwini lenkosi enkulu yasebuhleni ngoba njengoba umhlaba wonke ufuna unyazi abantu umhlaba mina sengijwayele ukuhamba ke baba umshumayeli sengiyabona lo ngamfuna uyamfuna ngenkani bathi simfuna la Shembe ngoba uthi wanolwa noShembe uzoshaya kodwa kanje qhuma intamo uphele fanele ulandele nje izwi lokuthi uShembe uNkulunkulu nawe besilandela uShembe uNkulunkulu yesabeka ayibonkosi ngala umwazi izikhonzo ezinhle baba umshumayeli ngiyabonga ukufika kulapha ekhaya noma umkhokheli nebandla lonke uNkulunkulu sengathi enganenza abakhonza abahle nihlale enkosini yethu unyazi lwezulu ngoba lo uThixo uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini njengoba silaba fowethu abona ukuhlakanipha hayi ngoba singcono cha mubu umgcotshwa omkhulu ngicela ukuphinda futhi mubu umgcotshwa omkhulu abantu abakhulu yini ngisakhona kancane thina sifana yilo abakala before nga yeah this one carpet fana nisulele lithi ngoba thina vele yonke into kufuna sithwane ngoba uShembe akufuneki uShembe abesenkingeni abantu afana basenkingeni ngiyembuke abashumayeli ngithule umshumayeli onjani ocimelayo makuthandaza ebuhleni bakukhala ofa umshumayeli isathi ngempela umshumayeli kacimele ebuhleni akufuneki ucimela kanjani umshumayeli ebuhleni kanjani nje ngoba umshumayeli mkhulu bangcwele ubheka yonke umshumayeli uyangena endlini kaThixo endlini kaNkulunkulu uyangena nomvangeli umfundisi kangena makuthiwa nje indlu kaJehova lapha ngeke angene umfundisi kongena these two nomkhokheli kodwa nje umshumayeli uyindaba enkulu kodwa ngiyengiphatheke kabi umshumayeli uNkulunkulu kithi wema kaze kufundiswa kanjani ke makusha umshumayeli kathandaze makuthandaze kuhlela umili wabuku akukho nokuzoqhamuka la kuzontshontsha uShembe abantu bafuna umntshontsha uShembe nothi amen amseyakho uShembe igebengu sikhala ziningi ezinye igqoke kanje imvamisa yazo sigqoke kanje mfana ngibamhlenje zifakile zithi sozibona phela lalela sengivala phela lalela yelapha eBhayibhelini kwakhona wayethanda kakhulu kwathuka uhamba noKristu sonenza ngathanazi angizwanga ma uJudas Iscariot baningi oJudas Iscariot futhi uma ukholwa yibo bhaso ngakholwa umgcotsho ngakholwa yini mina nje phela ofuna uyazi nami ngizoyifunela yami indlela ngizofuna indlela ongcwele nayizolondana mhlaba kholwa umgcotsho buka mncini indaba yakhe ayikho munye kufanele simkhonze uShembe kuphela ayibonkosi abagcotsho sibahlonipha kuphela ngoba umgcotsho mase esephambuka esathi eseshaya isifuba hey suka kuye suka nje kuye funele wazi ukuthi umgcotsho siyabahlonipha sibanike angifisi ke ayi ngaze ngikhulume kakhulu angifisi nangelilanga kube la kuthiwa khona umgcotsho kuleli izwe lakithi eMpumalanga okhukhumalayo oyilayisi ila asakhukhumala irice la likhukhumala irice mangithi dala kwakusey andikholo lana asadliwa sedliwa lokho manje intwa into ema
la iqulu he sasidlala lo rice tin singane nalo nakhona leli lincane kakhulu kuthiwa umere rice sasudla ngisho ngokhisimusi mntakwethu nobhontshisi kube mnandi wena ayiyabusa kodwa basobhani ningaphuma emthethweni kaShembe bangcwele hlalani kuye bese nihloniphana batawethu nikezana uthando leli thempeli lobakhulu lokho kongena abantu la begula bephuma bephila ngoba ninoNkulunkulu nina ngoba uthi uNkulunkulu nimphathe ngezandla umuntu uthi uNkulunkulu uthi nina utshela lokhuzana lo namalini ohamba nabo besuka le iminyaka wathi uzofa abantu inqwabe ngifuna abaningi bangafiki iphi leKhanani wafa abantu abaningi endleleni amathuna awazi amangaka abanye bazana bafika sebemhlophe njengami nje lapha khona eKhanani kodwa baphuma benga 40 years awutshela umuntu ono 40 years ayikhehla le mungaganiwe no 40 years what's going on to you 40 years fana usiyaphinda hayi wenkosi hayibo ngoba ngizwele ngiyahleka inkinga emshumayeleni nomkhokheli nebandla Shembe uNkulunkulu ngoba ngizwele kade ngalahlekela umsebenzi 11 years wangilahlekela umsebenzi ngahlala sithema siphuma ebuhleni suka eKhanani inyawo lezi zivutha abekezela umngane wami lo ngihlale ngihamba naye umntakwethu wami ukhuluma sathi mase sisohomiswa wayishwathele ehlatheni wathi ngeke ngona msengiyalala sengihlulekile ngathi asambe wathi hayi ngeke kwazi isishwathe ngapha mina ngiyakhona cabanga ke homisi zehla hayi bangcola uShembe uThixo impela ayingeke ayibo wayingeke zehla sathi mase sezokwamkhukhuza safe saphumula kodwa ayizashi inyawo ngathi ngeke ngofela khona ngathi ngofela khona phela sangena ebuhleni bezulu ngo9:30 kuya le phezulu sathi masingena safika sathatha isibusiso saphuma ngafika ekhaya ngo10:30 ngageza ngaqeda ngalala kwathi kusemnandi ubuthongo ngisukutlelela umnandi safika isilwane sasezulwini bakwethu safika ngibona ngisekhaya ngithi kaMbambo le endweni mangithi ngiyabheka unyazi lwezulu liphethe ihlangisalo nobhola lo lasele ngimemeza ngegama lika baba nomane ayibo nkosi wengazela yana lo ongitshela ngawo ukuthi uphakeme kakhulu uyakwazi ukuthi ubani engakubiza nje namhlanje mhlawumbe ngizwa makholo ngikhulume isiGreek hey la ngibiza ngegama lika mama ngapha ngathi khona lapho ngashe ngivele ngiyabongela ngathi yesabe ngathi usanemkhosi ngathi khephuza sikhephu sasezulwini ngaqeda ngashaya uvalo khona lapho elokhuzana ngaphapha ngathi akwetshawuba ngibona uNkulunkulu kwenze njani hayi ngavuka ngathandaza ngalala ekseni 11 years uzangutshela ekseni wavele kwafona umlungu khona amafomu engangiwafakile lapho kuthiwa ama-CV engangiwafakile ngapha eNzansi eThekwini angazi nini uNkulunkulu wami angisazi ukuthi nini longena ucingo lathi are you Mr. Mbambo ngathi yes I am lathi where are you ngathi I'm from Whitebank baba can you come here now exactly baba what you want what hey umsebenzi la etimeleni woza lawo apply khona umsebenzi wakho usukulindile ngonyazi lwezulu bathwele bangcwele ayibonkosi la lizonginika ngase ngihlali bese ngihlali ngasamaza umlungu angisaphathi lokho kuthiwa iATM ngisazokufunda phela ngaholi angikwazi ukuthi ngisenga khona kungcono lokukwaka kuthiwa netbank ngcono laba abanye ngiyabasaba khona lo ongomthandi kakhulu kuthiwa FNB nami ngcono nami lo ya na ustandard angimfuni unemcibilisha nini ngale ngididele ngcono ke lo ngizomuthi qeqeqe ngabe avela ngiqeqe ngisho ukuthi uShembe wafethu nawe mntathipho ngicela ubese amen ungaphuma ekholweni engihlalile mina kangaphuma ngashizila ngeze ukuthi ayike ngayizose yabona ngcono ngihlala ngibona igozi la thina silasi sengibona ngoba sengilapha khona lapha eThekwini emsengenzini igozi lihamba phansi kwensimbi kubhlungu awutshela wena uthatha ithambo lakho uhlihla phansi eteleni ucabanga ukuthi kumnandi ngeke kube mnandi nalo ke iguzi nami kade nginjalo kodwa ngoShembe madoda hey base bedelile abantu sebethi ayiphelile hey lathi unyazi never hey bafetha
Boyithemba ngoShembe bangcwele. Ngoba ngisho njoba nikhona nje kube buhlungu bakhonza bahle ngoba umama wami kaloni Nazareth. Kube buhlungu mase ngithi kodwa ma awubabona ngoba uma wakwalibona unyazi luhambe emoyeni siphuma khona eKenani mina uhamba alukho angakaze ngiluhambe ngoba ngihleze ngikhona phela kanjani kodwa nje umama walibona unyazi luhamba phezulu kanje abantu bengasagijima emva kwalo kusho uma wami kodwa ngeke usafana usathi haleluya ngithi hayi kulungile phela ma athi iyefana ukuthi ephi make afani inkosi onegundana afani wena ungathi kuyafana kanti hayi okuyinkosi okwesigebengu kakhulu uthe thina la sikungo hayibo nkosi osazi amagama ethu osazi ukuthi sobana osazi izibongo zethu ongayakaza bangcwele kuvele uthakhala into engiyenzele unyazi lezi insuku kulezi insuku bangibiza sengizoqeda inyanga nje sengizoyithonta umlungu wangishintsha kuleyo ndawo wathi wena usebenza kahle bonke laba bazozonda phuma ongifaka komunye ungcono bangcwele uShembe INyanga ngiswela imlomo ezikulungwane Jehova Thixo ingcwele ngiyayo nyazini akazi nini imhlala kuya ngoba nje wathi segonje ngofe ngibeke njengoba injandaba ngoba amukho omunye owenze nje bathi babethu okhulu maku 14 angazi noma nizokhona yini babethi bethu nje kwenzaba awu nje kwenzaba bese bephila bethi inkonzoni ehlulile izinkonzo ehlulile izinkonzo inkonzo enjalo izinkonzo awulukhololo njalo inkonzo mase bazoqeda ku14 besethi ningivumele ngifuna ukubona bethi maqhamuka uSathane lapha eMvangeli seyokwenze njani nangoko okwaziyo awunakho-ke maqhamuka uSathane somenze njani ngisho phela awuswe simenze njani nina phela kodwa ke kulungile niyofunda ngoba thina amakhosana thina sidiza umoya ibonkosi awu bangcwele ngashonila kodwa kujahweni ngoba yisabatha niyophekana kodwa ngeke khona abantu abagulayo bangcwele kodwa ngicenteke ukuthanda asibe nothando umshumayeli wenu nimphathe kahle nomkhokhelweni nimphathe kahle bangcwele ayikho into ebuhlungu ukubona umgcotshwa ekhipha inyembezi mina ngangiyikhipha kuthiwa beka la phansi kuyingane ungazomshumayela kanjani phe kwami beka into yami ngithi mina wangigadela wangiphathela ngangiphathe kanjani betha la into yami ngasuka ngahlanya ngalezo nsuku ngashintsha ngangimnandi bangcwele ngahlanya ngalezo nsuku wahamba umqondo ngathola sengicosha amaphepha kodwa ngoShembe ngabekezela ngoba uShembe ufuna into enjani okubekezela ukuze ubone izulu lakhe ngoba uma izulu lakhe uthanda uyabekezela ayibo nkosi nani ke hlalani nithandane ninikazana uthando labo bafikayo labo bafikayo mali uthando nibanye uthando bangcwele kodwa makuthiwa kuyeKenani bathatheni nihambe nabo babona indaba enkulu ngeke bangcwele futhi ngalesa sikhathi sisafunda umshumayeli mhlawumbe uzokhumbula bekufundwa kahle kuqala befika into ibhalo la bese kukhishwa isithombe sayo namhlanje ingane ziyarojwa ngasasifunda thena iBhayibheli lali ngalo iBhayibheli esasifunda baqedla bashaya abavalo la likhuluma iqiniso lolu uhambe suluhambayo nje lokuthola ilokhu imphongolo nembomu lezeyishawa into ekhona le yabangcwele sayibona thina into ekhona ishawa imfijolo lezi eyiphoze eyishane lezi ingane Nkosi ngizokusipuzela imele kodwa ngikhale ngithi kodwa namhlanje Nkosi mangathiwa uShembe emhlabeni akekho ungabe thina ngoba mhlawumbe ngabe siqinizele etshwaleni shanga ngomlome entazini emhlabathini simbomule sibe nje ukuShembe afikanga emhlabeni kodwa ngoba uShembe buka sibahle siba nje kodwa bathi sigugile emshumayeli akugugile mina ngino 20 sempile
Qona mnta ngingane kami. Wonke ukukiswe yilo ongukisilo ijazi bengisemncane kakhulu ijazi avisane la ngeze ngabona manje. Kodwa ke ngithi uNkulunkulu bangcwele into esifanele sithande kakhulu. Ayi simthanda uShembe wethu mangcwele unyazo wezulu ngaphekwe into zonke. Udele konke. Yabona makuthiwa kuyanikela mntakwethu uma unganikeli uyincisha wona amathuba ezinto. Nikela. Makuthiwa ukuthi usuku umshumayeli njengoba ezohamba buya phezulu senamukela umshumayeli ibandla. Hey! Nesasala lesikoleni esingaka isazoshadwa la ekhaya. Nabani indawo ngoba siyazi sofika. Sifuna nithengele umshumayeli isiphi singaka nomkhokheli. Isiphi singaka bese sifika namathempeli ethu esiqhamuke eClermont ezelapha ezonikeza umkhokheli wenu izipho nathi zifike kweseni. Ayibo Nkosi. Ngoba umshumayeli nomkhokheli wakho indaba enkulu ngale kwethuna uShembe uphosa intambo khipha intambo ayithume kanje. Umgcotsho wakho. Hey! Ungamthathi kancane. Noma ngabe khona omunye umama wakhe ngaphatha umkhokheli lo njengena lutho. Afike mezonikela lo makoti. Khona labo umakoti abanamhlanje na. Hey, laphatha lesikhwama ekuthiwa ngani uma niphesi. Asibeke la mntana umuntu aveza lawa kuthiwa indwa legoqile nje. Inyathi ayiveza ithi uvela into engaka. Athi ngamgibisela. Noma ntsatsi yahlupheka. Hey, futhi bafethu ngeke sahlupheke. Ngifuna umtshela. Mawumthola. Mafuna udlule into yempela. Kawushizile ngibonile uzongikhumbula Jehova wangikhumbula mina. Awushabe bafethu ngiyakutshela. Yabona ugcobo lakho kufanele ukunyakaziswa. Uthiwe uzibonakala ukuthi impela sonyazile. Ngoba mangakazi ukunyaka bekuthuwe bekubiza ngalo uvuma ukuthi hayi impela haleluya kunjani. Nani funa nazi ke bangcwele limthanda umshumayeli nomkhokheli wena. Mhla sofika lapha sofika siphethe into zothi ezinhle. Sofikeza. Awuyazi wazi wamuhle umuzwe wenu bangcwele. uNkulunkulu anibusise. Awu muhle umuzonyazi nophathe kahle. Sofika lapha ke siphethe into ze nani lungisana. Lungisanini. Mhlale phansi nebandla ukuthi u1 no2 koze kube nini. Kodwa hey fanele nebe no 150,000 ngiyanihlebela 150,000 ukuze umcimbi wenu ube njani? Ube mhle. Hayi nifihle kwabantu. Ngoba benihleka abantu khona abantu abahleka. Nxa ngoba khona futhi nalensizwe. Ngoba khona mntakwethu yazazi nezinto. Nisebenze nobaba nangu. Ubaba wangisiza ngendanga nangu lo baba wafika ethempelini kimi. Angazi asafika ngani. Na umshumela akazi azafika. Angazi ukuthi kodwa ke kofanele ukuhamba umbheki ukhumana nawe umqinisa. Inkosi yokubusisa. Amen. Ilokho. Ukuthi ubani unomnqwazi onjena, ubani nomqhelo onjena, akuyo into esizele, nebheshe njena. Mina lelami lembuzi sengilifaka isikhathi eside kakhulu. Kodwa ngiyoshintsha mntakwethu ngeke uzokhola. By July nje ngizongena nginkinga. Phela funa siyithande. Bengishizile phela. Hayi manje ngeke mntakwethu lutho. Shaya phansi bafuna ukuthi unyazi lomkhumbulile kade ngiseGibhithe. Babethi abadala sasiyobonga abantu. Ubani okumele simbonge mangcwele ngoba nangu nje ungimemezile. Wathi MTU igama lami le. Wathi MTU ungimemeza ngase ngimbongela. Namhlanje ungibusisile ngithi inkosi. Akekho njengawami uNkulunkulu okhona ezweni noma emhlabeni onjengawe. Ungenze ngaba umuntu. Uyasenze njani? Mangesipani lalela angigqoka ingubo zami. Ngathi sengikhathele izolo. Shembe ngigqoka amadantsana ami akhanya lapha akhefuza mangiqhamuka ngisho ebusuku uyangibona ukuthi naku umbamba ayibo Nkosi. Bangcwelile lawo mazwi engithi hawo bandla uthando. Ulasithanda njalo hleke kakhulu ngiyajabula makuhleka ngoba yazi kufika ethempelini abantu. Khona into engafika ngapha ehamba stay. Ngeke ngiphinde. Hey amadoda. Amadoda ngiyabesaba. Hey no Jesu mangcwele bamenza lento nami ngabona abantu bezomqula. Ngacela yedwa ukuthi afunde umthandazo abasamvumeli kwayena ke wakhona. Abasafuni kwamvumela. Sekhala uphiyano kuphela. Ngasola lapho ukuthi usungene lo mthi. Ningayivumi lonto abangcwele. Bambisanani niyenze into yenibe inhle ningakhesi umuntu. Baba mfumane inkosi nje ikwisise enizwile. Maybe ngobuya 2020
14. Hayibo sedlule. Sedlule. We. Bazaza bethi ngikugile labo. Hayi ngikukanga matana. Ngisemncane kakhulu. Ebhetshi nje ngiyakhona. Ngajabula leyo ndawo. Angilizwe izwi lakho. Israel.
Nkosi yamakhosi, Shembe Nkosi yezulu lomhlaba. Thixo umusa nami. Siyabonga Nkosi inkonzo yakho enhle. Siyabonga Nkosi. Siyacela ke Nkosi yamakhosi, sivulele babindawo enhliziyweni zethu ngoba sivuka la siye emakhaya. Sihambe Nkosi nawe le. Siyacela Nkosi ngoba Iyoshisa yonke umoya yokumuntu. Cela bakithi kathina phakathi. siyacela Nkosi khumbula Nkosi abantwana bakho. Nabo Nkosi. Thixo vula Nkosi umsebenzi. Asibheke enkosini. uNkulunkulu omuhle. Shembe ncuka zenhla sezulwini uqabadela umuhle wasebuhleni bethu. Siyabonga Nkosi ukuthi Nkosi usikhumbulile ngolusuku lwakho oluyingcwele namhlanje lwemini yeSabatha. Sicela Nkosi usilobe encwadini yakho Nkosi engaziwa umuntu kepha yaziwa nguwe kuphela. Siyacela Shembe Nkosi usikhumbule Nkosi ngezikhathi zonke ukuthi Nkosi sibonge Nkosi nezinto ezinhle Nkosi osenzela zona insuku zonke. Siyacela Nkosi nathi Shembe sifunde ukwenza kahle phambi kwakho nakubantwana bakho. Siyacela ukuqabadela Nkosi sicela usikhumbulele Nkosi abantwana bakho abangasebenzi Shembe ngiyazizulu. Sicela Nkosi uhambe uyobafunela Nkosi batholele. Siyacela Shembe nabangaganiwe nabangaganile banike Nkosi ithuba lokuvusa Nkosi imizi yoyise noyise emkhulu. Siyacela ukuqabadele Shembe Nkosi ukuthi nalomuzi wakho Nkosi oyingcwele. Sicela Nkosi ukosise nabantwana bonke abangaphakathi ukuthi abangene begula Shembe namhlanje bephuma bephilile. Wenze Nkosi bahlangane babe ibumba likasimende. Siyacela Nkosi efika lapho Nkosi singafika khona ngenxa yomntwana ngalo uShembe manje unyazizulu manje naphakade. Amen.